Milano, Pariz, New York, svi mogu pozavidjeti Kotoru na ovom modnom događaju i zaista smo vrlo ponosni na ovaj grad što toliko dugo, već 17 godina njeguje ovaj modni događaj, ali ovih dana bili smo izuzetno ponosni i na Budvu jer je ugostila festival svjetskog ranga. Exit je proširio se na Crnu Goru i dokazao svu svoju veličinu i snagu, ali i svoju humanitarnu stranu. Zajedno sa Dukljanskim vrtovima, a uz podršku Hipotekarne banke, Exit je organizovao 2 humanitarne večeri za ugrožene u poplavama. Nastupali su Example, Jamiroquai, Massimo Savit, sve u svemu više detalja vidjet ćete u prilogu naše Ajde Šufte. Događaje u Budvi ne fali ni ovog ljeta. Exit avantura se na pravi način preselila na more. Sea Dance je tema broj 1 ovih dana, a ohrabreni posjetom Dukljanski vrtovi sa humanitarnim fondom organizacije Exit, opštinom Budva i Hipotekarnom bankom uz podršku vlada Crne Gore i Srbije organizovali su humanitarni događaj Be Human, usmjeren na izgradnju novih domova pogođenih poplavama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Zvijezda druge večeri bio je JK iz sastava Jamiroquai, koji je prisutne zabavio u ulozi DJ-a. Nije mogao da odoli, a da ne zapleše u njemu svojstvenom ritmu, što je uticalo na još bolji provod prisutnih i zaokružilo veče uz nastupe Massima Savića, Tare McDonald i benda Perpetuum Mobile. Na bilo kako da se pomogne bilo kome u ovim našim zemljama, gdje smo već nažalost navikli na vrlo lošu situaciju. To je ono što me najviše brine. Svi smo se već navikli na to. Ubijaju nam onu osnovnu čast koju trebamo imati kao ljudi, a to je da časno zarađujemo svoj novac. Sami događaj odvijao se na plaži Dukljanskih vrtova, te je ambijent bio po ukusu prisutnih koji su uz dobru svirku uživali i u različitim performansima. Pa evo, danas nam je slučajno upalo ovo da možemo doći ovdje i naravno da i humanitarne i zabave i svega. Nažalost nismo stigli na Jamiroquaia u Beogradu, u Novom Sadu, pa evo, jedna dobra prilika da ga čujem. Pretežno sam došao zbog Massima, a ovo mi je došlo kao trešnjica. U gužvi smo sreli i nama poznata lica. Pokazalo se još i prije ovog koncerta na ovim prostorima koliko smo solidarni. Znamo kako je i Srbija i Hrvatska i Bosna stradala i mislim da su svi na ovim prostorima, a Crna Gora baš svako od nas jednim čak pozivom su učestvovali u jednoj, da kažem, humanitarnoj večeri. Dobro, da, lepo je. Zanimljivo je vidjeti Jamiroquaia, ako baš ne može se reći da on pušta muziku, a recimo da igra na muziku njegovog bubnjara, što je isto vjerojatno raritet, tako da je zanimljivo za sad jako. U okviru ovog događaja prisutni su uživali i uz vatromet koji na neki način označava uspjeh organizatora. Ukupna suma pomoći opštine Budva i Exit Aida, zaključno sa sinoćnom žurkom, iznosi više od 140.000 eura u novcu i 80.000 eura u drugim vrijednostima. U našoj kompaniji večeras imamo jako puno razloga da budemo sretni i ponosni. Osim toga što smo se svi okupili na ovom mjestu sa jednim ciljem, a to je da prikupimo pomoć za ugrožene u poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini, Dukljanski vrtovi večeras obilježavaju završetak prve faze kompleksa. Hipotekarna banka prepoznala je i ovaj događaj kao način da se pomogne onima kojima je potrebno. Ja pre svega moram da izrazim veliko zadovoljstvo za jedno ovako uspešno veče. Mi smo u početku samom prepoznali veliku ulogu društvene odgovornosti i posebno kada je u pitanju prikupljanje sredstava za pomoć ugroženim u poplavama i kao banka u samom početku kroz akciju Vama posvećeni na našem računu zajedno sa Crvenim krstom skupili preko 300.000 eura pomoći. Trud organizatora i dobra volja posjetilaca dokazali su da je bitno misliti na druge i da humanost nema rok trajanja, te da uvijek treba misliti na to koga bi danas mogli obradovati.